Dobar dan želim, dragi moji knjiški moljci, kako ste mi danas? Nadam se da ste zdravo i da se dobro držite. Vi ste dobrodošli u moj novi video u kojem ćemo govoriti o pročitanim knjigama u posljednja 2 meseca, odnosno tokom juna i jula. Nažalost, u ovom dvomesečju sam opet manje čitao nego prošlih meseci. Pročitao sam ukupno 4 knjige, što da kažemo nije loše, i dalje je veće u odnosu na moj prosek. Mislim, 2 knjige mesečno je za mene i dalje odlično, ali koliko sam čitao, da kažemo, tokom prvih meseci, za 3 meseca sam imao 8 pročitanih knjiga, ali dobro, i dalje nije loše i drago mi je da sam konstantan i da se generalno stalno nešto čita, da nema perioda kada se ne pročita nijedna stranica. Iako 4 knjige za 2 meseca možda ne deluje mnogo, ipak su sva ona vrlo kvalitetna dela, ima čak malo i ponekih klasika u tih 4. I ono što mi je vrlo drago da čujem, eto, sa ove 4 knjige, već sam stigao do neverovatnih 17 knjiga pročitanih samo u ovoj godini, a sada su poslednji dani jula, što bi značilo da sam već pročitao više nego cele prošle godine, koja mi je spadala, da kažem, u lošije godine, kada nisam bio prezadovoljan, i pročitao sam negde, čini mi se, 14-15 knjiga, tako da sam već pročitao više, tako da je sada svaka naredna knjiga samo bonus, ali i dalje idemo ka tom rekordu iz 2023. kad sam pročitao 25 knjiga. Ne fali mi još mnogo, tako da nadam se da ću bar da uspem da pročitam jednaku količinu kao 2025. A možda čak budemo pročitali i više i oborimo taj moj lični rekord. Prvu knjigu koju ću vam danas pokazati jeste roman Mamac Davida Albaharija. David Albahari je dobitnik Ninove nagrade kod nas za upravo roman Mamac. Dobio je, čini mi se, negde 92. ili 3. ili neka godina tokom 90-ih. Šta reći, on spada u savremenu našu književnost, tako da eto, ipak nisu sve samo klasice na mom kanalu, ali opet uvek volim da pročitam kad je neki cenjen pisac, ipak je Ninova nagrada najveća nagrada za domaću književnost. Što se tiče Albaharija, on je generalno dosta ozloglašen u mojoj porodici. Ne vole ga mnogi članovi poput mog oca ili recimo moje bake, a i koliko vidim uopšte u publici, mišljenja o njegovom stvaralaštvu i stilu su podosta podeljena zapravo. On je, ono što bi rekli na zapadu, hit or miss, jel? Ili vam se dopada, ili vam se uopšte ne dopada. Mnogi njegov stil smatraju previše komplikovanim, kompleksnim, hermetičnim, bespotrebno izveštačenim, a opet mnogi ga smatraju vrlo jedinstvenim u našoj književnosti, tako da kažem, zavisi od mišljenja. U mojoj porodici većina članova ga ne volim. Ja mogu da kažem da se meni dopao David Albahari. Ovo je moj prvi susret s njim, nemam još u biblioteci ništa drugo sem ovog romana. Ovo je inače knjiga od moje majke. Ovo je moj prvi susret s njim i zaista mogu reći da ne mogu da kažem da mi se nije dopalo. Ali ono sa čim mogu da se složim sa mojom porodicom jeste da od kad je David Albahari dobio Ninovu nagradu, da je ona definitivno od te godine pa nadalje izgubila jednostavno kredibilitet. Ninova nagrada više nije šta nekad bila. Svi znamo koji su ljudi nekada dobijali Nobelovu nagradu. Oskar Daviča 3 puta, Ćosić 2 puta, Slobodan Selenić, Velmar Janković, kakvi su to pisci dobijali, Crnjanski tamo davnih 50-ih, kakvi su to sve ljudi dobijali Ninovu nagradu. Od momenta kad je čovjek poput Davida Albaharija primio Nobelovu nagradu i sve do danas, zaista mogu da se složim sa mojim ocem i bakom da
Ljeninova nagrada je izgubila potpuno kredibilitet uz par izuzetaka poput recimo Grozdane Olujić ili Mira Vuksanovića ili Gorana Petrovića. To troje su verovatno izuzeci, jer su oni zaista vrhunski savremeni pisci, ali ovo ostalo zaista više nije to. Ali što se tiče moga mišljenja o Davidu Al-Bahariju i Mamcu, meni je opet, bez obzira na sve priče, negdje između. Meni se sam stil uopšte ne dopada. Ne odgovara mi način pisanja Davida Al-Baharija definitivno, ali sama radnja ili ti sama priča mi se vrlo dopada i nemam joj šta naročito zameriti. Mamac je u suštini jedan autobiografski roman. Ovdje će David Al-Bahari da nam priča o svojoj majci i njenoj ulozi u njegovom životu kao verovatno jedna od najznačajnijih ličnosti koja ga je kreirala kao osobu i pisca. Naš glavni junak koji je verovatno David, jer se govori u prvom licu. On živi u Kanadi i želi da napiše roman o svojoj majci. On ima snimljeno na magnetofonu celokupnu njenu ispovest koju su oni snimali još dok su živjeli u Srbiji. Znamo da je i Al-Bahari dosta godina svog života živeo u Kanadi i da se preselio tamo iz Srbije, tako da vidimo da je ovo zaista jedan skroz autobiografski roman. Tako da će nam ovdje onda Al-Bahari u svojim sećanjima, on će se prisjećati kako je on sa svojom majkom na magnetofon snimao svoju ispovest i ona će zapravo na taj način on prikazati nama celokupan njen život. Ja bih roman Mamac uporedio sa delom Rani Jadi Danila Kiša, jer je, rekao bih, vrlo slično po tematici, iako možda David ne govori lično o sebi, kao što je Kiš govorio o svom detinjstvu, ovdje govori o svojoj majci, ali opet neka vrsta memoara, neka vrsta uspomena i sećanja iz detinjstva, slično kao kod ranih Jada. I periodi isto se govori o Drugom svjetskom ratu, o odrastanju za vreme Drugog svjetskog rata i naravno potpuno isto kao Kišova porodica i Al-Baharijevi su jevrejskog porekla. Tako da će zapravo veliki akcenat u romanu Mamac biti na toj sudbini Jevreja u Drugom svjetskom ratu na tlu Jugoslavije. Iako Kiš nije toliko akcentovao na tome, iako naravno ima taj moment kada njegovog oca odvode u Auschwitz. I ovdje Al-Bahari nam pokazuje tu krizu identiteta koju je njegova majka osjećala. Oni su živjeli u Hrvatskoj, u Zagrebu, pa su se preselili u Beograd, pa u Kragujevac, pa onda tu ta previranja, mržnja između Ustaša i Srba, pa onda dolaze Nemci, nacisti, pa posle pitanje vere, da li da promeni u hrišćanstvo ili da ostanu u judaizmu. Pa onda kad se završio rat, te nove vlasti, te odnosi prema Jevrejima, tako da, kao što rekao, ta opšta kriza identiteta koje je njegova porodica pretrpela na našim prostorima. Tako da Mamac je verovatno priča koja je emotivno teža, jer u ranim Jadima se ipak sve gledamo iz ugla dečaka, sve je u formi kratkih priča, gledamo njegovu svakodnevicu, igranje s drugom decom i tako dalje, iako ima naravno i tamo vrlo emotivnih momenata, kad se dečak raspituje o svom ocu, kada imamo onog psa Dinga i tako dalje. Ali ovdje imamo i slučaj gdje je većina porodice streljana i ubijena jer su Jevreji, gdje majka ostaje potpuno sama i mora sama da se brine o deci. Tako da Mamac, rekao bih, možda čak malo i teže od ranih Jada, ali poenta romana je vrlo, vrlo slična. I to mi se zaista, mogu reći, dopalo. Ovo je lepo čitati kada neko piše svoje memoare i uspomene, pogotovo iz ovog perioda Drugog svjetskog rata, još kad su Jevreji u pitanju.
Jako mi se dopada kako je David El Bahari govorio o svojoj majci i o njenoj poziciji, kakav je on odnos imao sa njom, vaspitanje, kakva je ona osoba bila, kakav čovek, tako da sve to mi se dopalo i bilo je vrlo emotivno čitati zaista. Ali koliko mi se to dopalo, toliko mi se stil Davida El Baharija uopšte nije dopao. Za početak što mogu da kažem je da poglavlja ne postoje. Ovde nema poglavlja, već samo suvi tekst, što se vrlo retko viđa. To može da bude problematično jer nemate gde da zastanete. Onda kad izgubite neki detalj, kad zaboravite neki detalj, nemate pojma gde da se vratite. Ne sjećate se gde je to bilo, pa morate da listate da tražite to, tako da je to vrlo problematično. Još ovdje kod Manca imamo malo to skakanje kroz vreme. Glavni lik se nalazi u Kanadi, pa se onda on osvrće na svoje druženje sa prijateljem Donaldom u Kanadi, pa se onda vraća unazad u svoje mlade godine kada je snimao na magnetofon ispovest svoje majke, pa onda još dalje u prošlost kada majka govori o svom životu za vreme Drugog svjetskog rata. Tako da imamo više tih vremenskih linija koje se prate i stalno se skače iz jedne u drugu i zaista je vrlo, vrlo teško pratiti. I ukoliko pogotovo ako pravite pauzu između čitanja, jako se lako pogubite i jako lako zaboravite mnoge detalje zbog toga. Roman jeste kratak zaista, ima samo 180 strana, brzo se čita, lak je stil, lak, prosti, sve to brzo ide, ali nema pauze nikakve, nema nikakvih naznaka da će se prebaciti, da kažemo, iz jednog vremena u drugi, nego to onako odjednom odsečno ide i to se tako non stop prelazi. To meni nije odgovaralo, vrlo često sam se gubio, morao da čitam ponovo neke delove, da se vraćam i to mi nije leglo. Stil mi nije legao, ali sam roman mi se mogu reći dopao, jedna onako Al Baharijeva ispovest i priča o svojoj majci, tako da to je to što bih rekao. U sljedećem delu se ipak vraćamo klasicima. U pitanju su Bele noći Fjodora Dostojevskog, kao što sam i najavio u videu o pročitanim knjigama u aprilu i maju. Ja sam u maju čitao ovu drugu priču, njegovu Slabo srce, i rekao sam da ću narednih mjeseci pročitati i Bele noći, tako da drago mi je da sam ispunio i taj plan i verovatno će to biti to što se tiče Dostojevskog za ovu godinu, jer on možda jeste vrhunski, ali je poprilično zasitan, a i već sam čitao i Marinu Cvetajevu, i tako da već dosta ruskih pisaca sam čitao ove godine i neću da prezasitim godinu, jer ipak prošle godine, kao što se sećate, možda nisam uopšte čitao ni jednog ruskog pisca i drago mi je da sam ove godine uspio da pročitam čak 2 dela Dostojevskog i još gotovo celo stvaralaštvo Marine Cvetajeve. Ali verovatno će to biti to što se tiče Dostojevskog za ovu godinu. I Bele noći su me zaista, mogu reći, nenadano oduševile. Nisam ništa očekivao jer nisam ništa znao o samom delu pre čitanja i kroz sam naslov nisam mogao ništa da naslutim, ali mogu reći da mi je ovo pouzdano, možda čak i jedno od najboljih dela Dostojevskog koje sam do sada pročitao. Bele noći su, možemo reći, posljednje delo iz mladalačkog perioda Dostojevskog, jer odmah po objavljivanju 1848. On odmah biva uhapšen i poslat u sibirski logor. I Bele noći mu je verovatno najpoznatije delo iz tog mladalačkog perioda, već sam pričao o tome, ima puno kratkih priča, poput ovog Slabog srce, ima onaj Plzdunkov, čini mi se, ima nedovršeni roman Njetočka Nezvanova, ima delo Gazdarica, ima njegovo prvo delo Ikada, to su bedni ljudi, ali koliko znam, Bele noći su ipak onako najznačajniji delo i sada sam uvideo zašto.
i zaista mogu reći da se Bele noći svojim kvalitetom izdvaja u odnosu na ostala dela. Jer Slabo srce, priča koju sam čitao, mi se zaista mnogo dopala, ali ovo Bele noći je jedan drugi nivo skroz. Bele noći su zaista jedno jedinstveno delo u stvaralaštvu Dostojevskog. Mislim da nijedno delo njegovo ne nalikuje Belim noćima. Zašto je to tako? Eto, reći ću zašto je meni tako. Bele noći za mene posjeduju jednu od najboljih posljednjih rečenica u nekom delu koje sam pročitao u književnosti i jedan od najboljih uopšte završetaka nekog romana koje sam video. Bez obzira što delo ima samo 60 strana, jako kratko, jedna možemo čak i neki rang pripovetke ili novele, kratke priče, tako da, ali zaista jedno od najboljih krajeva koje sam video i toliko upečatljiva posljednja rečenica, zaista onako za pamćenje. Drugo, zato što je ovo jedna zapravo vrlo vedra priča. Znamo da su Rusi, pogotovo Dostojevski, umeli da budu izrazito tmurni, osobito melanholični, tužni, emotivno teški, dekadentni, onako klasično ruski, depresivno. Ali, kao što rekao, ovo je jedna vrlo vedra priča i bez obzira na možda tragičan, tužan završetak, tokom cijelog dela vlada jedan blago šaljiv ton zapravo. Ovo je jedna zaista divna, ljubavna priča između dvoje mladih ljudi, jedne mlade devojke sa jednom vrlo realnom i teškom životnom pričom i jednog momka koji isto ima jednako tešku životnu priču, ali on je, kako i sam naziv novele govori, on je jedan sanjar. Kompletno delo se zove Sentimentalni roman iz uspomena jednog sanjara. Verujem da tu ima i nekih autobiografskih elemenata, jer je i ovo mladi Dostojevski i zaista mi je izvanredno da je jedno delo ovakvog kalibra on napisao u svojim 20. godinama, tako da je zaista impresivno. I kao što rekao bih da ima nečeg autobiografskog u ovome, jer je ovo ipak još uvijek taj predsibirski period, gde je Dostojevski još uvijek mlad, lud i taj takozvani ateistički, ili može da ne preterujemo, skeptički period u životu Dostojevskog, ali ponovo, kao što sam rekao i za Slabo srce, iznenađujuće hrišćanska priča, hrišćanske ideje se predstavljaju iznenađujuće za ovaj period Dostojevskog. I ovaj roman Bele noći jeste prekretnica u stvaralaštvu Dostojevskog, ne samo zato što on posle ide u sibirski logor i tamo će doživjeti to duhovno prosvetljenje, već je i ovo spona između romantizma i realizma. Kroz lik devojke Nastjenke se vide obrisi realizma koji će Dostojevski u potpunosti posle izlaska iz logora da prigrli i postaće jedan od najpoznatijih predstavnika realizma ruskog zajedno sa Tolstojem. Tako da kroz lik Nastjenke imamo te obrise realizma, dok kroz našeg glavnog lika sanjara, kome ne dobijamo ime, Fjodor je toliko pod uticajem romantizma i to bih rekao, što je interesantno, romantičarske poezije. Sam naš glavni lik sanjara celo delo Bele noći čini toliko poetičnim tokom celog čitanja. Vidjet ćete, sve to ide nekako talasasto i te njihove 4 noći koliko će oni provesti zajedno, to je sve zaista užasno poetično. Koliko iz mog dosadašnjeg iskustva nisam sve čitao, ali rekao bih da je ovaj rani period Dostojevskog
jako, izrazito romantičarski. To se vidjelo i u priči Slabo srce, gdje je glavni lik u priči Vasja Šumkov, isto jedan onako teški romantičar, težak sanjar, lutalica, čovjek koji nije mogao da podnese svoju sreću, koji nije mogao da podnese nesreću drugih, što nije ničim zaslužio svoju sreću i na kraju potpuno sišao s uma. Tako i naš glavni lik u Belim noćima je jedan čovjek koji, kako i sam kaže, ne živi toliko u dodiru sa stvarnim životom, živi sam, on je u društvu usamljen, druži se sa prirodom, sa neživim stvarima, iako on ni sa jednim čovekom nije prozborio ni reč. On smatra da te ljude poznaje i njega pogađa kad ljudi odlaze na letovanje iz Petrograda, zato što, kaže, više nema s kim da priča, iako on u realnom svijetu ni sa kim ne priča. Kažem, on živi kao u nekom snu, on stalno mašta i stvara neke nove svetove, u svojoj glavi stvara neke svoje ideale i stvara neki sebi savršen svet da bi pobegao od užasavajuće svakodnevice. Kao što je rekao, on je siromašan, nema nigde ikoga, živi potpuno sam u jednom sobičku, mračnom, negde u pregrađu Petrograda. Koliko niste čitali, ne bih sada vam upropastim ovde priču, ali onda će onda upoznat tu devojku Nastjenku i njemu će život skroz da se promeni i zaista je vrlo prelepo kad vidite kako mu se srce ispunjava radošću, kako mu se rađa osmeh na licu, kako je prvi put postaje srećan u svom životu. Ali da, imamo taj tragičan završetak na kraju, ali kao što rekao, jednu od najboljih posljednjih rečenica koje sam vidio u književnosti, koja nudi tako snažnu poruku za sve nas, što ovo čini opet bezvremenim remek delom, tako da doista neprocenjivo iskustvo je bilo čitanje Belih noći, kao i, rekao bih, svako novo čitanje bilo čega od Dostojevskog, jer on ima taj moment Dostojevski kada u vama ostavlja taj neki specijalan utisak nakon čitanja. Sljedeća knjiga je jedno ogromno iznenađenje, kako za vas, tako i za mene, jer, verovali ili ne, posle neverovatne 4 godine ja sam se vratio Irvinu Jalomu. Pročitao sam po prvi put u svom životu roman Kad je Niče plakao. Ja sam 2021. snimio svoju prvu recenziju na ovom kanalu, Knjiški moljac. Dakle, 2021. to je bilo za roman Lečenje Schopenhauerom Irvina Jaloma. I to mi je i danas jedna od najpodržavanijih recenzija, najgledanijih, i zaista sam vam zahvalan na tome. Iako je, ja lično smatram, jednom od svojih najslabijih izdanja, jer ipak to je prva recenzija da sam još bio neiskusan, još ja upalio, sad gledam, sad sam pre neki dan gledao snimak, ja upalio kameru neku ranu zoru, iza mene neko svetlo udara, ovako, ja sav podbuo, umoran, podočnjac i pričam. Baš sam umro od smeha, ali dobro. Nije loše ipak, da kažemo, ta recenzija Lečenja Schopenhauerom za prvi put. I kao što sam rekao u toj recenziji tada, ako ikad budem pravio neku listu knjiga koje su mi promenile način razmišljanja, to će definitivno biti Lečenje Schopenhauerom. I da, posle 4 godine ja sam pročitao svoj drugi susret svoju drugu knjigu Irvina Jaloma, to je, dakle, Kad je Niče plakao, koja je navodno još i poznatije i bolje i značajnije od Lečenja Schopenhauerom, ali da, svakako sad je ovo tek došlo na red. Ne znam šta me je sad navelo, ali drago mi je da sam se sada, kao već dosta stariji i iskusniji, vratio Jalomu. Ne bih da previše dužim ovde, jer
će izaći 100%. U skorije vrijeme gledat ću recenzija ovog romana, jer želim da vratim Irvina Jalama na ovaj kanal posle 4 godine, tako da neće se ovdje završiti. Izlazi recenzija kad je Niče plakao posebna. Znate da ja obožavam Irvina Jalama, ta njegova, kako on kombinuje književnost, psihoterapiju i filozofiju u jedno, to je zaista nešto neverovatno. Čovjek koji je psihijatar ima zaista neverovatno književno umeće i to umeće da nam pruži jednu onako vanvremensku životnu poruku. Ovdje mi se čak možda i više dopalo što se ovdje radi o nekim stvarnim ličnostima koje su zaista postojale i o nekim istinitim odnosima. U rečenju Schopenhauerom su većina fiktivni likovi. Ovdje su glavni junaci Niče, psihijatar Josef Breuer, Luandra Salome i njihovi odnosi koji su se zaista desili. I opet vidimo da očigledno Jalom svojim romanima bira svoje omiljene filozofe. Tako ima roman posvećen Schopenhaueru, ima roman posvećen Spinozi, tako i ovo roman posvećen Ničeu, gdje će on proanalizirati njegovu ličnost, njegovu filozofiju i njegov utjecaj na život ljudi. Tako da vrhunski zaista i ovo me je borilo s nogu, nije takav utisak kao posle Schopenhauerom, ne može da bude, jer je ono ipak bio moj prvi susret sa njim, ali ovo je zaista bilo divno iskustvo i jedva čekam da snimim recenziju ponovo za nešto od njega. I za kraj sam ostavio možda i za mnoge najnezanimljiviju stvar, ovo je nešto što je meni interesantno i čime ja volim da se bavim, to je dakle istorija. Nisam čitao ništa iz istorije još od prošle godine, ništa nisam čitao ove godine, posljednje što sam čitao je onu biografiju Luje XIV. Od Vincenta Kronina i Evropu u 17. veku, još tamo letos prošle godine. Tako da mi je drago da sam se i ove godine isto bavio malo istorijom, da budem širok, da na svakoj oblasti odvojim neko vrijeme, tako da sam pročitao ovu enciklopediju Novi svet. Ukoliko ste gledali video moje biblioteke, znate da sam od oca nasledio svih ovih, evo ih ovdje gore, svih ovih 5 knjiga od Vuk Karadžić, Jugoslavija, Publiko, velikim geografskim otkrićima tokom istorije. Ima 5 knjiga, ali je mene najviše zainteresovala ova druga, jer se naravno govori o mom najomiljenijem istorijskom periodu, to je 16. i 17. vek i to period kolonizacije španskog, najviše portugalskog, pa kasnije francuskog i britanskog osvajanja Severne i Južne Amerike. Ovdje se zaista vrlo detaljno obrađuje taj period. Zaista sam uživao čitajući ovo i naučio jako puno stvari. Ovdje se jako detaljno ulazilo u te civilizacije stare, poput Azteka, Inka, Maja, pa se onda ulazi u sva ona indijanska plemena koje su živjela u Severnoj Americi, pa onda razne mitovi i legende, one o 7 gradova Sibole, o Eldoradu, o gradu Kviviru i tako dalje. Tako da je bilo zaista zanimljivo, ali ovo nije avantura, da ne pomislite nešto, nije avantura, nije istorijski roman, nego su ovo prave istorijske studije, tako da ja vrlo ozbiljno to shvatam jer me i interesuje, želim to da učim, tako da, eto, ove godine sam se za sada bavio periodom kolonijalizma i tim velikim geografskim otkrićima sa početkom Kristoferom Kolumbom i za kraj sa Francisom Drakeom, najpoznatijim britanskim gusarom i uopšte britanskim osvajanjima severnoameričkog kontinenta. Moram da priznam da su me zaista iznenadila na momente naprednost tih civilizacija koje se
popularno na zapadu nazivaju da su divljaci, da su ono praktično, to se često malo karikira i verujem da ima i propagande i raznih stvari. Ti sad kad slušaš takve stvari možeš da pomisliš da su ovi ljudi bili neki pećinski ljudi sa toljagama koji ono kriču i divljaju, ali zaista nije bilo tako. I Azteci, Inke i Maje su bile toliko na mnogim stvarima napredne i zaista neverovatne civilizacije, toliko ispred zapadnjačkih civilizacija koje su u tom momentu sebe smatrale kao što znamo najmoćnijim na ovome svetu. Ali da, tako da mi je bilo zaista najinteresantnije bilo to istraživanje kultura tih stranih civilizacija. To je period i onih, kako ja volim da kažem, genocida koji nikada neće biti osuđeni, niko nikad neće odgovarati za to, jer je to davna prošlost, ali vrlo je bilo teško čitati i slušati o zločinima koje su španski konkistadori činili na tim Indijancima, koliko stotine hiljada ljudi su oni tu ubili na najmonstruoznije načine, su im sekli ruke, palili na lomače ukoliko nisu htjeli da prihvate hrišćanstvo, tako su ih ta nasilna hrišćanizacija bila zaista inkvizicija, koja će biti osnovana je zaista bila zastrašujuća i jeziva i kao što rekao, to je jedan genocid koji neće nikad biti osuđen, niko se više ne osvrće na to. Mislim, ne kažem da treba, ali opet šta se danas radi po tom pitanju genocida, pogotovo u našem narodu. Zanimljivo je prosto razmišljati o tim genocidima koje nikad neće biti osuđena, a da ne govorimo kao posebnu priču o genocidima u Africi i nad crncima. Ali dobro, ne želim sad da ulazim u to. U svakom slučaju bilo je užasno zanimljivo iskustvo i edukativno sve jako čitati ovo, tako da to bi bila te 4 knjige koje sam ja pročitao tokom posljednje 2 meseca. Nije loše, 2 dela su poprilično kratka, Mamac koji ima 160 strana, Bijela noć koji ima 70 strana, ali nije loše, ali ipak kad je Nietzsche plakao ima 350 strana i ova enciklopedija ima 500 strana, tako da ima tu i obimnih dela, tako da ipak nije loše. I drugo, kad uzmemo u obzir da su mi se ispiti jako približili, već sredinom avgusta je najavljen ispitni rok, tako da sam ja već sad poslednjih tih nedelja maja već krenuo da učim i već je malo opao taj kontinuitet čitanja. Tako da ne znam šta će biti u narednom periodu, ne znam koliko učestalo ću vam se moći javljati kroz video snimke, ne znam koliko ću moći da čitam u narednom periodu, možda je ovo sad šta sam pročitao sam. Niko ne zna kakva će se situacija razvijati od novembra, kad se budu završili ti ispitni rokovi. Ono što je izvesno je da ću ja mnogo manje čitati u naredna 2 meseca zbog tih ispita. Nadam se da ću uspeti da bar pročitam ovako po 3-4 knjige, da mogu da vam se javim šta sam čitao, ali ne mogu ništa da vam potvrdim jer ne znam koliko će mi to vremena oduzeti, ne znamo prvo ni uslove pod kojima će se polagati ispiti i da li će se zahtevati jednaka težina kao ranije, ali eto, neću ništa da obećavam, ali u svakom slučaju, iako se na ovome završi, ja sam prezadovoljan jer 17 knjiga je opet veliki uspeh i kao što rekao, već sam pročitao više dela nego cijele prošle godine, a sada je tek jul, tako da ono što je sigurno je da ću stići do 20 do kraja godine, tako da sam u svakom slučaju već zadovoljan učinkom ove godine. Volio bih da čujem u komentarima šta ste vi pročitali tokom juna i jula i ukoliko ste čitali neke od ovih knjiga koje sam ja čitao, kako su se vama dopale i koji su vaši utisci. Do narednog video snimka, svako dobro i prijedan dan želim.